No kunete akaribanchoro wandini akithei bakuria nende kudira kwena konganunwa kiwiti na mbere ndene ya kaunti ya Meru bakiwa abo ibadrete nende baitianila kunyuma kimirandi ewiti na mbere ibadrete bakiongela na kuwa batabatire ochonwa kadanju kinya kithira MCO nende atwitania nangabana kawira Mwangaza mukiri wa Metheka na kulikiria ndeto hii Ruare mwanda ruare kabarabara ito na muntu chi kachi ono kore mote ruare nyangare yele chikenda cheitera to balabala na to MCA tu andane oma ibwe ya nonto bwangu era to riterete nonto na to riterete ngwe na nike pindi ke kai muno ndene thaia arayo yokirie kura imiario ya kariba mwero nkanga wandine ya kitheti gania westi irayoketie karu na kariba rororo wandie ntere chenchoro bakiromba into bia kithebi ganeru anto bonde batio chaurwa mwenda ithile tore kuthurerwa twawirwa imwana muthaka tuthureri na twawirwa sana lakini kenchoro ate yakuwe kinya ibweya nonto aite ana TV na tuyagwa kiwa ka kwenda kuthetera county batu tukauria twinchoro atiri akithi tukauria ka itire ka thururi county kana thurirwe ni nchoro athetera akithi ikankwenda kwira mwenda ithile na reka ekua minority leader batu tutamuthurire minority leader ira tumuthurire to turutira ngui na reke wita wikathia ite nara uteo gite kiu kia muikia no tutengo ya uturitira batu mwenda ithile na tuthuritie pio na bitu meta tuthura mwenda ithile muile amuthurire kinya nkoro emwe arua tutamuthurire muile te mendeleo tukona njoro milioni 10 turigwa na ara kwenu thinyaine no kwenja barabara lakini njoro Mwangaza ii ute barabara utete boroji okwenja kethe kwa ngero milioni 10 wiki kwenu kethe ibo bakuringere kura renge tukona ara baukinyithia riu ringi wajitumira kwenu mwero nkanga eyo tumira kithe yonde ne kuthurira na icho kura toikumeria acio kinya kithe ikure moringerwe era wa uire woni utikura ndonere muile kana akithe eruru kinya kithe ikure mwe ne bati kwe watutethia no ntoti onge tweregirete no nto Mwangaza ii utemendeleo wena yo wa mwenda ithile thai to wekerete kauna kamala ukeya renge na watu ethira no twethira tutekuilela ituraibangire nkuruki barombete ngotaniro atiatika na bao baile MCO thai mwenda ithile no rarare kunda itare David Kaethia muntu aturake ni na itakarirwa ni akuru akaunirwa mete akerwa atiri onto waita bona bo utegwethakua badu tuiche mwana twake otura kinya keni na inya chabucibo kana cibo baba thurawa baita muntu mbere pio aturi akuru ba mwakirira aitura kwaria akameatite kurona munene to aikwa renge kemero kia wala ingoira cia kuluka mbere igaita ikaro na nene icho jaita cia agwati ati anto bonjirene batu tutekuela ingo baba no atu akuthure na nkoro injia twekuira aburu na kuinia ko nene ukaruma na Kaethia kira ko launch ngabana tukwera muile ari kuo atikiona muntu o mukaribicha ito kuibo yake Kaethia no toka chokere arona bani ni ngeire tianeri itena kene are arakaria ngabana a launch wetu kikundi kira kia burai yete kubwethia murandi ora yete kubwethia arabwethia na ngabana rawirwa afadhali yango kuromba na wini yapio ukaruma mheshimiwa Kaethia puruba abana wini yo karuma mheshimiwa Kaethia no together atekaethia ntukwera karibichere ngabana ndene muile batu tekiona kethima kia kauruto muthia barombete mutongeria wa MCA ithile usokera na kwanjeria kuritaniria ngoya mwena governor Kawira kenda kithegunika nareke kurwa na ngabana na uita wengwa TV na tiro ya na ngabana na ubwatiro yanwe lakini rate kuronwere na ate kwenda barutaniria ngwere indro engere ko na ate wetoto irira kingabana aturairi batu akithe tukuane omwere mami etu kuwa sore kinya ketha no wira o mutano tu asore otuta muntu tani no ekithomo kiawe muntu tani no ome o kalomana na to baromete kaire kawira bampuru bae na iberi batu itokumenya mporo ate kuthombia kawira kaite tarita ya ndianje imukoro na wa utio itirene
okero yana munene anto tethuka kango kwera buru na wini yapi ango kwelenka eyo choke runguru angabana choka ke mamia kugenda wonka kenda njaro yomba wonka. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.